Walk as children of light. Ephesians chapter 5, verse 8. Welcome to this daily encouragement from Our Daily Bread. Walking in Christ's Light was written by Patricia Raybon and read by Joyce Dinkins. Ephesians chapter 5, verses 8 through 15. For you were once darkness, but now you are light in the Lord. Live as children of light, for the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. And find out what pleases the Lord. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them. It is shameful even to mention what the disobedient do in secret. But everything exposed by the light becomes visible, and everything that is illuminated becomes a light. This is why it is said, "Wake up, sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you." Be very careful then how you live, not as unwise, but as wise. Walking in Christ's Light, written by Patricia Raybon. Tim's hotel room seemed extra dark at night. What if he got up at night and slipped and fell because he couldn't see? But when Tim did get up, he was surprised to see a bright light shining from underneath the bed, lighting his path. A motion sensor had activated it. The light only worked, however, if he got up and started to walk. The Bible says we're to walk with intent in God's light. As Paul told the new believers in Jesus at Ephesus, follow God's example and walk in the way of love. But what does it look like to walk that way? As we step into Christ's loving light, we turn from our sins that might include immorality, impurity, idolatry, and coveting. Have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, Paul said, but rather expose them. Pagan worship thrived in Ephesus, but the apostles' words steered the new believers aright. At one time, you were darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. He added, the fruit of the light consists in all goodness, righteousness, and truth. So, find out what pleases the Lord. The benefit? The light of Jesus will shine on you, lighting your path. Look carefully then how you walk, Paul concluded. Walking confidently in Christ's light, we'll bless others as we point them to Him, the source of true light. Let's pray. Dear Jesus, this world is filled with so much darkness. Please shine your light and illuminate our path, showing us the way we should go. May our lives reflect your love and faithfulness as we follow you. Thank you, Lord. It's in Jesus' name we pray. Amen. As you go about your day, reflect on these questions. How do you actively walk in Christ's light? How has He shined His light on your ways? Rokui tokoi el puob drangare la ra utum amalu sra bugrayangad. Amakit el tokoi loloko agora ikiel el makadorma el tobloma tal saidir. Au era altamalia rarawa tigingela ya kadorma lol sangel abayo bulte tomali. O mosiwek la maknit el tigingirar le gorgau e modar sra rubak. Ngklou klangal tangat ma de wuring e gorgau ruriul.
Timotar saro kuidi ngalem, ilmurarubak, yarubak amadangay, emong osuka ruriul. Omrengal Saul, ngal naway daong, marangal ger, marbebirat teresay daong, akmal ngutial te al, emrenga sulira roguil adamam, elmlengo sukumam bertial albulam. Tokubet sila omrengal Saul, amortirgel adalay daong wasay, rangesee, ueriyang, esuroy, ngarmadalyang, ngarbis, mangarmau. Dire kalmorar adala rablu, the artula de delil, mamadaldal. Edire kalmora MHHS family, classmates ra atres, marokuil sa alil. Kompmal masulang, elakamobe sa low eyes, selguk pa mauspe anyes. Aruba kaldios, lolmol mlamaknal tangat, tergi the rokui. In today's digital world, is your business truly secure? A single data breach can erase years of hard work and trust. Don't leave your digital assets vulnerable. This is where Guardian Cyber steps in. As a service-disabled veteran and Palauan-owned small business, we bring discipline, integrity, and excellence to cybersecurity. We partner with you to meet your regulatory or corporate obligations, safeguarding your critical data. At Guardian Cyber, we don't believe in one-size-fits-all. We start by assessing your current data protection posture to recommend tailored solutions that fit your specific business goals and, just as importantly, your budget. Our core competencies include everything from governance, risk, and compliance consulting to incident response and penetration testing. We even specialize in PEP and high-value individual cyber defense. Guardian Cyber is committed to one simple principle: your success is our success. We are a Palauan-owned business and a responsible member of Palau Pledge, dedicated to environmental conservation through more efficient computing and cybersecurity solutions. Protect your business, secure your future. To schedule your assessment, call on WhatsApp 680-770-8779 or email at Guardian Cyber. That's Guardian, CYBER19 @gmail.com. This is a public notice from the Bureau of Human Resources. The public is hereby informed that the Bureau of Human Resources of the Government of Palau will be soliciting and accepting sealed bids or proposals from interested businesses, qualified individuals, agencies, or institutions to assist the Division of Project Management under Bureau of Budget and Planning with Traditional Knowledge Consultancy. This will be a competitively negotiated contract. The services requested will be funded by the UNEP CIS PAC 5 federal grant. The specifications, along with the evaluation criteria and all other requirements, are being prepared and shall be made available on August 19, 2025. The solicitation and bidding periods shall continue for more than 30 days or for a minimum of 15 days as determined by the procurement officer. These specifications will also be made available on Palau Gov's website, www.palaugov.pw/RFP-BIDS/. Interested vendors may obtain copies of specifications by contacting Bureau of Human Resources. Request for proposal number PCS-2025-47. Public notice is from August 4th, 2025 through August 18th, 2025. Bidding period will be from August 19th, 2025 through September 17th, 2025. Bid opening will commence September 18th, 2025. Proposals or offers may be submitted at the National Treasury at the Finance Building in Koror or the Executive Building in Ngarolmouth, Malaryok. For more information regarding this notice, please contact VHR by calling 680-767-2415, 680-767-1126, or emailing hr@palaugov.org. This is a public notice from the Republic of Palau, Ministry of Finance, Property and Supply Division.
The public is hereby informed that the Chief of Property and Supply Division is soliciting proposals from interested businesses or companies to supply pharmaceutical and medical supplies to MHHS for fiscal years 26 and 27. Specifications for needed items will be available after August 15th, 2025. Interested businesses or companies may contact Ms. Charnel D. Sumang, Chief of Property and Supply Division, at the following address: Property and Supply Division, P.O. Box 6007, Koror, Palau 96940. Phone number 680-767-2552. Fax 680-767-1016. Email charnels@palaugov.org. This is 100% funded by ROP Hospital Trust Fund and U.S. federal grant. Invitation for bid number IFB 26-25. Public notice is from August 1st, 2025 to August 15th, 2025. Bidding period is August 16th, 2025 to September 16th, 2025. Opening date will be September 17th, 2025. Proposals or tenders must be submitted to Property and Supply Division at the Bureau of National Treasury no later than 4 p.m. Palau time on September 16th, 2025, which is the closing date of this IFB. The IFB number, as well as the company name, must be clearly marked on the outside of the envelope. The procurement officer reserves the right to extend the opening date of said IFB, modify or cancel this notice, and reject non-conforming offers if it deemed necessary. Kadeva sudra kamadil manwasetya kadeva sudra kamadil lol towderngia obat Yoshiyuki Sungino ma ngira ite Dr. Victoriano adal bayram Robert Felix Okabe ma Coil Tule Subris ma Arut Ara Ray Holt Ratio ma ka Esbera ang Helbert Dorong ma Wong Arngasangal Harvey ma ngirmang Moses Ludong ma ngira derbe Sabo Putata Marbulgur Felix Osilet ma ngira Keam Silverius Song ma Aruti Feliciano Watanabe el Moraro Kuil Atmam el Gerela Asrel ma Akamadil Raananyas Pultotao en Garuba Hamnosme Ersera Kalui el Kopsingil Onge Videl Buir el Arra em Namotroko Krahmadil Omangata Plans ma Aldadu el Dimo Otmak en Morngira Atrui ma Elol Melkopsingil el Alongea el Buir el Arra Kanyas Vadong Sils Etial Masanga di Himorngira ang Esar Maki Olngitra Arbekel Atmam Wase meme de kasbesude edongira agamang to komaka sude di motor de gururiul mata komar besulang arubak Dios lo mokta tergit rogui San Rurti Feliciano Watanabe. This is a public notice from the Bureau of Human Resources, Republic of Palau. The public is hereby informed that the Bureau of Human Resources of the Government of Palau will be soliciting and accepting sealed bids or proposals from interested businesses, qualified individuals, agencies, or institutions to provide the Bureau of Public Health and Human Services with Palau's immunization information systems. This will be a competitively negotiated contract. The services requested will be funded by the Palau Health Infrastructure Federal Grant. The specifications, along with the evaluation criteria and all other requirements, are being prepared and shall be made available on August 19, 2025. The solicitation and bidding periods shall continue for more than 30 days or for a minimum of 15 days as determined by the procurement officer. The specifications will also be made available on Palau Gov's website www.palaugov.pw/RFP-BIDS/. Interested vendors may obtain copies of specifications by contacting Bureau of Human Resources. Request for proposal number PCS 2025-45. Public notice is from August 4th, 2025 through August 18th, 2025. Bidding period is August 19th, 2025 through September 2nd, 2025. Bid opening will commence September 3rd, 2025. Proposals or offers may be submitted at the National Treasury at the Finance Building in Koror or the Executive Building in Ngarolmuth, Malagoyok. For more information regarding this notice, please contact BHR by calling 680-767-2415, 680-767-1126, or emailing hr@palaugov.org.
This is a public notice from the Republic of Palau Ministry of Finance, Property and Supply Division. The public is hereby informed that the Chief of Property and Supply Division is soliciting proposals from interested businesses or companies to supply housekeeping and feeding program supplies to MHHS for fiscal year 26 and 27. Specifications for needed items will be available after August 15th, 2025. Interested businesses or companies may contact Ms. Charnel D. Sumang, Chief of Property and Supply Division, at the following address: Property and Supply Division, P.O. Box 6007, Koror, Palau 96940. Phone number 680-767-2552. Fax 680-767-1016. Email charnels@palaugov.org. This is 100% funded by the ROP Hospital Trust Fund and U.S. federal grant. Invitation for bid number is IFB 27-25. Public notice is from August 1st, 2025 to August 15th, 2025. Bidding period is August 16th, 2025 to September 16th, 2025. Opening date is September 18th, 2025. Proposals or tenders must be submitted to Property and Supply Division at the Bureau of National Treasury no later than 4 p.m. Palau time on September 6th, 2025, which is the closing date of this IFB. The IFB number as well as the company name must be clearly marked on the outside of the envelope. The procurement officer reserves the right to extend the opening date of said IFB, modify or cancel this notice, and reject non-conforming offers if it deemed necessary. Subdragodal magmaldil. Tia subdragodal magmaldil loltog the mir dialul alons kyota. Ngingat kabuy hio pukuro. Rulog the Marcelo ngirgalaw. Ilapsis Vincent ito. Arbadul ratablag Marino Thomas. Mangirmir Basyo Kyota. El gire magmaldile larium the Stefanus Rungula. El ngalgel amler dialul Gabriel Rungula. Ngal targid amlos mer sera July 5, 2025. Mawdangil ang aramor emlamot tergok magmaldile el moringira August 9, 2025 el Saruday. Sabadong el silse. Mangmotwab dra 7 a.m. ratutaw, el marail morangiwal, el moklo erabliri ramo esar, e mga maldil mo yatasils, e mo umdakla. Malwayse agim sub de olngit rami wal admam raigal balu, mamautrang loyti taal sang miw e may madaalim e das mas miingi gal targid el guk mo adibus radalong led. Mangar along agim sub draibadul rabarak Florencio Yamada, maebi rabarak Valentina Bares I ngirakasaw, mamosub drabe kalngal e may madaalim. Agidirek kalmusub dra Murphy Wasisang, mamosub drabe birakaw e may madaalim mertial albula. All agim subdra arangalge langir ngamius tangadik, radira sears, kliw yuri, marbebi ringi, e olangit mamay madaalim mertial albula. Ngartmaw agim subdra ongeyim ngirakasaw rangula, marangalgela diratyo, talaw sebal, marangalgela rimat sebal, marangalgela wasisang sebal, marangalgela mleey oob meriang, mamosubdra arbe kalngal gratabalak, e may madaalim mertial albula. Agidirek kalmusubdra rangal grablay ratyo, ra aribuk Benito Obak, mamgaspasub de may madaalim mertial albula. Agidirek kalmusubdra rangal garay gasuk, Ramasaye Kumangay, Mamaraw Amad, Matjosef Lee Mad, Mamgaspasub de may madaalim. Agidirek kalmusubdra ngira armal chanting, mamosubdra bekar adadra armal, e olangit mamay madaalim mertial albula. Ngiwal agim subdra ngalgelamle ngirngat kabuy hidoong wasay, ra former speaker Noah hidoong, marahil ayer dialul, mamosubdra baby rakamiw. Agidirek kalmusubdra ngalgela akartrut bukuro, marangalgelamle vilt kabuy Tomasa Marsay, marangalgelamle dialul Gabriel Rangul, marangalgelamle ebil rulu the Kiari Malil, marangalgela dira ete ito, marangalgelamle
dilt kabuy martang obak, raibung laang doris ma, the marbebi ringi, mamero kuy madaali mertial albula. Ato kubet selspadam, amorangir nges Leo Rulu the Junior, madalal ra adira matarang takako Rulu, olingit mosub drangal gamar adad, may madaali mertial albula. Malgayok, agi masub dra ebil Rulu the Naomi B. Uwegi, marangalgel amle koy Benjamin Mersay Wasay, ra Rosemary Olgari na marbebi ringi, marangalgel amle Rulu the Johannes Ngirakasaw, radiray terir Miriam J. Augusto, marbebi ringi, marangalgela koryang Jacinto, radiradal bio la tekla kodeb marbebi ringi, marangalgela urig ewat la ra ngirurik la Pedro dalngali marbebi ringi, marangalgela hideo ewat la el Sisinio hideo, mabelinda eungel marbebi retir, marangalgela remeldil ngiruwos ra Brian eungel, ma obrang Antonio marbebi retir, Mateo ongalung la Joshua marbebi ringi. Agi direk kalmasub drangalgel la wadal at Tosco Sebalt, rangirgungi la Stephen Sebalt, madilyik Rebecca ngirmaay tamarbebi retir. Marangalgel la ubal tale, rakamdaw la Ben tale, Machulita tale, marbebi retir. Marangalgel la ngiratkak la Macreos, rangatibu Luel Macreos, marbebi ringi. Makavernor Henaro M. Paloy, marbebi ringi. Mga spesub de may madaali mertial albul. Ng esa ragim subdran ngalgela ana malayong nirgalaw, rakolas, mardabang laberano, marbebi retir. Marngalgela emasyo al ngirangayang, rarabad robam, diltaprak margarete, matulik Benjamin marbebi retir, olingit mamay madaali mertial albul. Ngarsu lagi masub de olingit ra Obakaramu, Sydney A.E.T., Madira Ruiz, Marcelina Argenti, mamosub darabek al-adadra ngarmau, marangal ga emay madaali mertial albula. Ayra agim subdradil Clarissa Ilong, Erdang Herman, Mabuy Kraul the Smythe Erdang, Marangalgela Johanna Rabey, Marangalgela Mledil Isik Lingiru Albab, Johanna N. Johannes, Maora Alngiru Albab, Marangalgela Dirangayang Ngirmaaw, Rayaw Erdoort Goel, Maoval Ra Ebil Rairik, Savaria Marbebi Retir, Marangalgela Moses Asuma Ramoira Marbebi Ringi. Agidirek Kalmusub the former President Johnson Toribio Ngirakasaw, Maru Alel, el ngalgela ngirat matulu el ngirakasaw, olngit mamay madaalim, marangalgela mastang, marangalgela ongulungula, marangalgela dangir wasisang, marangalgela rigel W. Masahiro, olngit mamay madaalim mertial alabul. Agidirek kalmasub dra wadal adra kabaw, Hilong Marsil, mamosub dra bekal ngalgela mler dialul ngiramolaw, maliut, el ngalgela rembyang, rangalgela rablud, rangalgela paloy, marangalgela boda. Ngas pasub the rogu el ngalgara esuroy, emutang almay madaali mertial albula. Aileak letogubet sel spadam, arangalgira rangalgela igartang ilodasang, amasub de olangitra avelmamra, adiranga setsko tuur, makolbas Aloysius Talay, mamosub dararbe kalngalga, maraad may madaali mertial albula. Ngaramlanguy, agi masub drangira sibong Lakius Malsol, dira alilay Kyoko Rangil, Krete Williams, maobaad mayring Malsol, mamosub darar marangal may madaali mertial albula. Ngatpang agi masub dararubiyang Hiromi Nabayama, dirangal del korang ngirablaku, madiliget Francisca Otong, mamosub darar marangal may madaali mertial albula. Himali agim subdrat kula udal teruor ngulbay, maramais, Linda Sakli, mamosub darar baby ragamiw, may madaali mertial albula. Yailea kalspadam, amora mala albalu, Nathan Yuchi, mamosub darar baby ragamiw, may madaali mertial albula. Orior agim sub darar ngalgela bereng Stella Kyota, Maros Kyota, Madilmur Lugo sa Isaal, Marbebi Retir, Rangalgela Veronica Kasuma, Rangalgela Susana Sikyang, Marangalgela Viviana Uerbalaw, Marangalgela Santos Ngodri, Rawo Daladra Urabaw, Ines Marbebi Ringi, Marangalgela Otiwi
ngirngangol ra maong haruwo marbebi ringi marngalgelar dialul ingrakli Emiliano ra Elias ma Salvador marbebi retir marngalgelamle ngirawlaw Moses Mogol ra Nasrin M. Noel ma Dr. ngira Isaw Mogol marngalgir marngalgela Aloysius Yosiwo Asuma ra Alvira ma Alfred Asuma marngalgelamle Arbudul ra Tablak Hiroshi Santos ra Mataarang Santos sa marbebi ringi. Marngalgelam ler dialul, singenari Jose Asuma, ra Helen Rose, Magenard Sugiyama, marngalgelama rulud, ra Agi Uldegalma, marbebi ringi. Marngalgelam ler dialul, Berdong, ra Milang marbebi ringi. Marngalgelam Diramgar the May, ra Ibadul Raidong Adolf the May, Maymeng Liora the May, marbebi retir. Ngaspasub the Rogui, e may alim bertial alabul. Ngarkabsang agim subdra rabay Lorenzo Katosang, Madil Odilang Edwina Katosang, Mamo subdra ngalgela Ameyu Katosang, Marangalgela Beserak, Marangalgela Imeong, Marangalgela Savang, Marbek Kalngal Gamar Adadra Odilang, Emay Madaalim. Agidirek Kilmasubdra ngalgela Igalaw Gitalong, Marangalgela Umay Aribuk, Marangalgela Myotel Andres, Mamkaspasub de May Madaalim mertial alabul. Pelilyaw yagim sub drarangal gramadaliwal e olangit marmosa barir lamay magim maalim mertial alabul. Madakompmal masulang madidakausing ariselsil sa rakamaldil ra August 9, 2025 El Sabadong al Sils Saruday. Signed Redialul Alons Kyoto. Kaileak leto ubet sel spadam arangalgiran ngalgelamle ngiratakaw rangul rigabal el moral adamam rablay rang Arabis rang Esar, el girel tialgamal dile larium de Stefanus rangul, el ngalgela Gabriel rangul. Mga kalngir ngat kabuy, Hiob Bukuro, matertruy naway doong, amasub de olangit tergaw al ngiratgaw Viviano Mav, maraseng el Ignacio Anastasio, mamadraydub Eliser Ngotel, mamosub darbek al adad marangalga, e may mam al mga mam mertial alabula. Kompmal masaw la madidgaw sing erselsils rakamaldil, el August 9, 2025, el Sabadong al Sils, Saruday, el Morngira Blirir, el Ngarabalurang Iwal. Adios, lolmol malmalmos mergid rabaltiga reng rengi, malsab edel gaw baltiga reng, radalong leder roguy. Sign, ngirngat kabuy Hiob Bukuro, tertruy naway doong. Subdragmaldi rarium de Stefanus Gabriel. Tia subdragmaldi rarium de Stefanus Gabriel, loltob dringat at bos malwat talay, Miss Antonio Bells, alid adong Pedro Mreb, maratao of France talay. Magimsub de o ay sarar adamamal nga radas padal, kayuk mayol dawal mo. At targid rarium de Stefanus Gabriel, amlos mer, manglamot turkok lakamaldi el moringira Saruday, August 9, 2025. Mapadangin latwom de Palau Funeral Home and Chapel, ra Sebendori, ra Tutaw, el Morabliri, ran ngarangar alul, garabalurang iwal, e mga maldil el motalyal sils, et tuwab del momadakla. Malwayse agim subdrabek al adamamalk mo, may madaalim, edgay ngasew, artialbal se el akamaldilel ngigal targid rarium de Stefanus Gabriel. Mangrar agim subdrar ngalgelang loda, marokil adamamal girel tial albula. Yaol agim subdra takriw Salvador Ramokot, iadra absang Stephen Kanay, maodal raybay Harinton Olbu, malosubdrar adad elkmomay madgay ngasew. Yang gaklaw agim subdrar adad ra kablira lamolm elkmomay madgay ngasew artial alabul. Agidirek kalmasubdrar ngalgelang irak kalsong, marangalgela balayles, el girel tial albul. Ang iwal agim subdra rangalgela titibaw baumert, rangalgela urey bells, rangalgela riu, marangalgela kartrut pukuro. Agidirek kalmasubdra rangalgela rangul rigabar, rangalgela obak, rangalgela mis at taliw, marangalgela idoong wasay. Amalgayo agim subdra rangalgela hilalm, marangalgela idub. Agidirek kalmasubdra rangalgela kodeb ngiratarang, rangalgela ngirgungi lamkol,
rangalgela Samdiw, rangalgela Joseph Balaw, marangalgela Albang Luel. Ang esa ragim subdra rangalgela Ubul, rangalgela Abul Mau, rangalgela Ngalaw, rangalgela Ngaswal Yamashiro, rangalgela Marao, marangalgela Ana Ngirgalaw. Agidirek kalmasubdra rangalgela Tmilol, rangalgela Masubda, rangalgela Maruy, rangalgela Baab Oilow, rangalgela Idiil sa Amlong, rangalgela Ongalibang Uel, rangalgela Embasyo Ngirangayang, rangalgela Tmodrang, rangalgela Loy, rangalgela Aludong, marangalgela Raasengala, Ngiraywal Ngula. Agidirek kalmasubdra Malik Siskat Kel, Makabli Rayabul, Algirel Tial Albul. Agidirek kalmasubdra Ngir Oirem Asam Masang, Mawadal Ad Hiroko Hideo, Rakabli Ra Oirem, Malosubdra Ad Algirel Tial Albul. Ayray agimsubdra Bekkal Admam, Algirel Tial Albul. Agidirek kalmasubdra rangalgela Isikl, Ngiru Albab, marangalgela Ngiram Mangloy. Agidirek kalmasubdra Yaw or the Ort Koel, Malosubdra Adra Kabli Ragewi, Elkbo May Madkay Ngase or Tial Albul. Ang artmaw agimsubdra rangalgela Muutevil, Elgirel Tial Albul. Ang ramlanguy agimsubdra Ngira Sibong Lakyus Malsol, Malosubdra Adav, Elgirel Tial Albul. Ang atpang agimsubdra Ruelel, marangalgela Elvigas Alab, Elgirel Tial Albul. Ay mali agimsubdra Kula Udal Teruor Ngulbay, Marablu the Marinor Asengla, Malosubdra Adal Girel Tial Albul. Ablilyo agimsubdra Ngirablay Isak Sakuray, Mangirasros Jerome Sakuray, Malosubdra Adal Girel Tial Albul. Tiang adig maldi Lobanggela Omanggadal Blals. Magdolngit Rarbek Kalad, Mabolkult mo Kalgirela Omanggadal Blals. Malwayse agilmut Malolngit Rarbek Kaladamam, Alngaradas Padal, Gayuk Mayolgabal mo. May madakay ngase Girel Tialulbong Alsangul Ngigal Targid, Rarium the Stefanus Gabriel. Tialgamaldi Rarium the Stefanus Gabriel, Amorngira Sarude el August 9, Rabliri el Ngar Alulg, Rablu Rangiwal. Madakom Kmal Masulang, Yarubak Kaldios Lolmol, Melomaknal Tangat Targid Rokui. Signed at post Malwat Talay. Subdragmaldi Rarium the Stefanus Gabriel. Subdragmaldi Rarium the Stefanus Gabriel. Tiasub the Loltob the Raklay Rafael Bawo Ngirmang, Maebil Raklay Mitsko Walter, Ramaldi Larium the Stefanus Gabriel, El Ngalgela Galau Gabriel, El Mleo del Adrang Malas, El Morngira Sabadong El Eti, El Gabsingil Ongea El Buil, August 9, 2025, Rabalu Rangiwal. Malwayse, Yabadingel Nigarubak, Rium the Stefanus Gabriel, at 12 Ramor, Raewid el Clora Tutaw, 7 a.m., El Morabliri, Rabalu Rangar Alul Gangiwal, E mga Maldi, El Motalyal Sils, Emo Madakla. Magimsub Dragim Gawad, Magim Gawgabli, Lertial Albul. Ang ayang alagim subdrar the ori simang bandari, maebi lungireng takawo, mosubdrar adad e may madaalim mertial albul. Agidirek kalmusubdrar ngalgela buikar the or tiyokay klowluba, mamay madakay ngasew. Ang aralong agim subdra of adal tabel, marangalgel ra orugil, mamay madaalim mertial albul. Agim subdrar ngalgela myoko klolad, Masenator Karay Mariur, mosubdra baby ragmiw e may madakay ngasew. Ang raradagim subdra mother nga buo at Tami Irma South Jr., Mamlee, Barbara, Ngatabalaw Iskawa, mosubdra adada marangal gratublay e may madakay ngasew e daalim mertial albul. Ang iwalet taspadalar adra ngarwi, rakamaldi rarium the Stefanus Gabriel. Mamgas pasub de may madaalim e dakay ngasew. Amal gayok, agim subdra ngalgelawud. Mangspadal at tulungal gramle raklay lomisang, ra Antonio lomisang, marangalgela Antonia Orum, Ramisya Orum, Milong Orum, Mamarsay Orum. Mamgas pasub de longal ge may madaalim medakay ngasew. Tulungal gramle ebil rabong sa adoy asanuma, rangirat talbadal Saint Andres, ebil adalbay Valeria Toribio, Marbebi Ragmiw, rangalgela Andres Tamay, Rakloria Meriang, Marbebi Rakaw, rangalgela amle ebi raklay Gracia Yalab, Raol Singh Yalab, Masalome Kirk, Marbebi Ragmiw. Mamgas pasub dalongal e may madali medakay ngasew. Tulungal gra tangrang, eng spadala rangalgela Jesus, Ram di Raybay Benita Darong, mosub dar baby Rakaw, rangalgela Luis Filibert, ra
Clever Philibert, Maluisa Kumangay, Marangal ka. Rangalgela Alangoy, Raking Lee Antonio, Maklabogl Iyakar, Marbebi Ramiw, Mamgas Pasub the Longalga, Eme Madray nga Sewer Tel Albula. Tulungal Gramle Raklay Berel, Mangspadala Basilia Tarkong, Marangalgem, Direkal Spadala Rangalgela, Niratrang Godeb Berel, Raorib Okodeb Liev, Maubul Godeb, Marbebi Ramiw. Mamgas pasub dalongal ge may madaalim edray nga sew. Edirek kalspadala tulungal gramle ebi reklay umay rulugd, mamle reklay siyang aldeb, ra kamergel Zacarias Basilius, Mamaria B. Agitaya, Marangalgel, Rangalgel amle ebi reklay Paulang Door, Rangiru Sakluk, Teodoro Oro Igeda, Makalbid Igeda, Marbebi Ramiw. Oligong Polycarp Basilius sa Marangalgem, Mimong Aaron Basilius sa Marangalgem, Madililaw Siska Sakuma Marangalgem, Arangalgem Lamley Lilaw Leo Rulugd, Rangir nga si Leo Suu Rulugd, Malolita Rulugd, Marbebi Ramiw. Rangalgem Lamley Lilaw Severino Rulugd, Rakurkas Basilius, Mabangker Rulugd, Marbebi Ramiw. Marangalgel Boni Basyo Rulugd, Raumay Basilius, Marbebi Rakaw, Maebi Raklay Mitsko Walter Marangalgem. Mamgas pasub dalongal ge emay madray nga sew eda ali mertial alabul. Tulungal gramle ebi Raklay Yaworong Gabow, Ratchan Gabow, Deliget O Atelay, Mangirarisong Sigi Kasolay, Masilway Silas, Marbebi Ramiw. Mamgas pasub dalongal ge may madray nga sew ertial albul. Agi direk kalmasub darangal graw ulado ertial albul. Mangspada larangal ge la miray ra ngiraylal sa 62 Paloy, Kamadal Benedict Talay, Ogardeo Patrick Talay, Machulita Talay, Marbebi Ramiw. Mosub darangal ge may madaalim madray nga sew. Direk kalspad larangal ge lamle Adalbay Thomas Talay, ra Adalbay Along Talay, Maaloy siya Paloy, Mosub Darbebi Ramiw e may madray nga sew ertial albul. Agi direk kalmasub dara tulungal gram amle uwadal adruyos, dilyaw Rakasuk Kumaychi. Mangspada lang ngalgela ayako ongklung ra Burton Milong, Burton Bruno, Christopher Tobel Tuur, Maklik Muur Ngiraydong, Marbebi Ramiw. Rangalgela Robert Kumaychi, Ragenet Kingsyo, Ngadigas Kumaychi, Makani Kosiba, Marbebi Ramiw. Rangalgela Felix Kumaychi, Rawaismen, Marbebi Rakaw. Manangalgela Paulina Kumaychi, Warren Kumaychi, Mamgas Pasub Dalongal, Gemay Madaali, Medakay nga sew. Tulungal grabing galang ngawakla, Mangspadala rangalgela Aigo, Rata Areng Alel, Mosub Darbebi Rakaw Marangal, Emay Longal, Madaalim, Edakay nga sew. Agidirek kalmasub darat tulungal grata aboyt, Mangspadala rangalgela mliwad al adang ngamilas Kalaw Gabriel, Rahiroko Bacon, Stella Kelm, Odal Adrang Amla Stefalisa Baisa Ngiramyong, Stevenson Gabriel, Diradas Padang Sterlina Ngiramagur, Steven Siana Ignacio, Sterlinda Masaichi, Stelfi Gabriel, Wayner Gabriel, Marangalgela Stefania Carlos, Mamgas Pasub de May Madakay nga sew ertial albul. Direk kalspad larangalgela olbadabal ngiraget, Rashila Sakuma, Mangiraylo Tian o Ngiraget Jr., Marbebi Ramiw. Arangalgela Rosania N. Olgaril, Ray Labalu, Jeff Olgaril, Kayuk Leche Olgaril, Bukolbalu, Minister of Justice, Jennifer S. Olgaril Orugm, Matharlin Oyal Ngiraget, Marangalga. Arangalgela Rolyang Paulis, Raylo Peter Miguel, Ma Berna Paulis, Marbebi Ramiw. Arangalgel Amlerium the Moses Sam, Raking Malson Sam, Maelway Sam, Direkal Rangalgela Irene Obotang, Rakordon Obotang, Kiari Obotang, Mamila Obotang, Marbebi Ramiw. Mamgas pasub dalongal ge may madaalim edakay nga sew ertial albul. Agi direkal masub darat tulungal graiblay uloong Olgaril sa sawo, Magimusub darangalgel na Tosco Ikyasang, Raambros Ikyasang, Marangalgem, Severino Ikea Marangalgem, Diringat Edong Hinya Uehara Marangalgem, Cuthbert Ikea Marangalgem, Diraywagay Ses Ikyasang Marangalgem, Mistega Ikea Marangalgem, Regina Radang Marangalgem, Damian Machan Ikea Marangalgiw.
Mamgas pasub dalongal ge may madali medray nga sew. Direkal spa dalangal ge la riro huloong, ra Florencia ramali ga marangalgem, Jacinta riro, Stefano sa marangalgem, Kay riro marangalgem, Kay riro marangalgem, Machun riro marangalgem. Mamgas pasub dalongal ge may madali medray nga sew. Direkal spa dalangal ge la damasong huloong Rivera, Rachesi Rivera marangalgem, Vivian Uloong Adalbay marangalgem, Eunice Rivera marangalgem, Willie Rivera marangalgem, May Sabong Rivera Kwal, Mamgas pasub dalongal ge may madali medray nga sew. Direkal spa dalangal ge la Raymond Uloong, Ra Ivan Uloong, Mosub dalangal ge may madalim. Direkal spa dalangal ge la Binggalang Sasawo, Ra Orib Sasawo, Maliboy Sasawo, Marbebi Ramiu. Mamgas pasub dalongal ge may madali medray nga sew. Direkal spa dala Ayano Baye marangalgem. Mamgas pasub de may medray nga sew ertial albul. Arangalge la Celine Brel, Ra Batol Brel, Motol Brel, Kyle Brel, Kiku Brel Kiota, Matuloy Brel, Mamgas pasub dalongal ge may medray nga sew ertial albul. At tulungal graol nga bang ngirmang, eng spada la Raklay Bawo ngirmang marangalgem, rangalge la Cliw Talay, Radhi Ralev sa Lucia Yano, marangalgem, Aldarin Talay, Mapol Talay, Mamgas pasub dalongal ge may madray nga sew. Arangalge la Oreng Takada, Maalen Takada, Maalain Takada Naito, Maailin Takada Pascual, Mamgas pasub dalongal ge may madray nga sew ertial albul. At tulungal gramle Uwadal Adruyos, Oraw la Malaytaw, Ra Maria Tomas sa marangalgem, Lorenzo Malaytaw, Macavernor Cisco Malaytaw, Mamgas pasub dalongal ge may madray nga sew. Tulungal gramle Raklay, Eusebio Termete, Tara Eriu Crispin Termete, Tamarangalgem, Maxi Taima Marangalgem, Osa Termete, Tamarangalgem, Merong Termete, Tamarangalgem, Julie Naito Marangalgem, Rangalge La Cinta Termete, Tara Isabong Macristi, Marbebi Ramiu, Francis Titi Termete, Tamarangalgem, Matiko Termete, Mamgas pasub dalongal, ge may madaalim, edray nga sew ertial albul. Direkal spada la tulungal gra oob, mang spada la ngalge lamle ngirusokluk ngiraybay, Ra ngira Marcos, Dominino ngiraybay marangalgem, Adalbay Rurior Bernard ngiraybay marangalgem, Ma Dominina ngiraybay marangalgem. Direkal spada la ngalge la inglong Ra Pauline Ina Rivera marangalgem, Arangalge lamle ngirwi malil uduy, Rasep malil marbebi rakaw marangalga. Direkal spa dalangalge lamle ebil raklay gimi korngula, Ra isokali Augusto rngula, Mapaskwana rngula marangalgiw. Mamgas pasub dalongal ge may madaalim edray nga sewer tial albula. Direkal spa arangalge la Milav Skilang, Ra Rosario Skilang Hindenburg, Mosub darangalge may. Mauel Felix Minor, Maestada May, Marbebi Ramiu. Mamgas pasub dalongal ge may madaalim edray nga sewer tial albula. Agi direkal masub dararangula, madiraryu, Mosub darar adad marangalaga may madaalim ertial albula. Ang esa ragim subdra ngirakabo Andres Madraisaw, Mauwadal Ad Ilong Marsil, Mosubdra Adada Marangal ge may madaalim mertial albula. Ayray, agim subdra Tuarmel Rani ngira Aryang, Maebir Raklay Moded Paules, Mosubdra Rangal ge may madaalim medray ngasew. Ang esa ang agim subdra Spis Valentino ngirigiklang, Mauwadal Ad Takako Rulugda, Mosubdra Adada Marangal ge may madaalim edray ngasew ertial albula. Ngartmaw, agim subdrang ribong Larut Andres, mo subdrang alge may madaalim medray ngasew. Ang ramlunguy agim subdra ya other edukla, mo subdrar adade may madaalim medray ngasew ertial albula. Ay malig agim subdrang alge la oob, Rarubiang Hiromi Nabeyama, Sriderio Rungulbay, Madirang Argiw Korang Ngirablaku, Mamgaspasub Dalongal, may madaalim medray ngasew. Agidirek kalmasubdra Ngirawa, Chesi Joseph, Maodray Miraco Jackson, Mamosubdrar adad, may madaalim ertial albula. Aorior agim subdray badul, Mabilung Gloria Sali, olangit mamay madaalim medray ngasew ertial albula. Direk kalspad la Presidente Rasenet El Hokons Baules, Madilwang Amaray Baules,
Mosub drar baby ragmiu, marangalaga may madali medray nga sew. Agidirek kalmasub drar rubas a Gabriel Adalbay, maoob Rahel Besrak, mosub drar bekal ada marangalaga may madali medray nga sew. Agidirek kalmasub drar rayungala, maebil rayungala, may madali medray nga sew. Belilyaw agi masub drar ngir ongor, madilik kleb, mamosub drar adad may madali medray nga sew. Agidirek kalmasub drar masil maruktama la marangalge lawudas el mlodiaglobas ang clear mamay madali medray nga sew ertial gamaldile la targid rarium de Stefanus Gabriel el morngi rabliri ranger alul gangiwal rasabadong al August 9, 2025. Pompmal masulang ya Dios lolomol melobanggev elom makngal tangat targid rokuy. Sign Raklay Rafael Bao Ngirmang. O sisilsub rakamaldile larium de Stefanus Gabriel, aloltob dringi ya waruyos Eliot Uduy, mawadalad modesta ngirasway, el masub drarbek al admam, rangaruyos al kmo, akmaldile ngigal rubak, al ngalgel amle wadalad nga malas kalaw Gabriel, amorngi rabalu rangiwal, el almral mel sabadong, el August 9, 2025. Mangar along agim subdra ngalgel amle tungalel Yasuwe Tarimel, ma esang Porgas Basilius, matadago Tatsuwo, Marngalgel, Alexis Quinto, Marbebi Rakaw, Mamkas Pasub de May. Ngiwal agim subdra ngalgel Olgaril, Ngiratewid, Ra Lorenza Olgaril, Mistiga Olgaril Pedro, Mamosubdra Baby Ramiu. Agidirek kalmasubdra ngalgel Choko Paloy, Ra Gorey Paloy Cicerson, Rangalgela Angelina Susugi, Rangalgela Tua Paloy Matul, Rangalgela Mresbang Giratewid, Radebora Wiley, Marangalgela April Giratewid, Marangalgela Ngirur Giratewid Giramgati, Radeliget Elender Giramgati, Marbebi Rakaw, Mamay Madali Medray Ngasew. Direk kalspad Rangalgela Mle Wadal Adruyos, Rangarukong Hotel, Ratchuli Godeb Marbebi Rakaw, Rangalgela Myoko Tagewo, Rangalgela Tulmau Clotraul, Ra Diray Madeyu Mercy Olgaril, Mosub Dra Baby Rakaw ma Rangalgela Otong Hotel, Ra Obak Gustav Hotel, Mamosub Dra Baby Rakaw may madaalim edray ngasew. Agidirek kalmasub dra rangalgel amlet magay ngawak lilngay, rangalgel adilyaw rakasuk kumaychi, rangalgel amle wadal adra ngamalas, taaboy, tingiragev, rangalgela ilab, uloong olgaril sasawo, rangalgel olngabang ngirmang, rangalgel amle wadal adra ngruyos o raul malaytaw, rangalgel amle ebil raklay yaworong gobo, marangalgel amle raklay Eusebio Termetet, mamgas pasub de may madray nga se wertial albul. Direk kalspad rangalgela modedlil, el ngalgela diraw ulabars umrang taliw, Mangar adok ramokta, magim subdra en Mary taliw, mo subdra ngalgela esuroy, Tasko, Berong, Masarang taliw. Direkal mo subdra Augustin ramokta marangalgem. Rangalgela yaw ang irmang, rangir oteo ta Elyayob, marbebi rakaw mamgas pasubdra tial albula. Agi direkal masubdra rangalgarablay ra madaramel, rarangula teo Joshua, Mamspedia Senator Top sa Sungino, maodal ra kasuyo Sungino o Melaw, matarkaw ra Christina Bien, mamosub dra bekal ada marangal ka, marbebi ragamiw, may madaalim edray nga sew. Rangalgelam le wadal adra nga ruyos yolsaw, rasadaria siyabang, Rangalgela Rego Damasong, Ra Willie Rivera, Ma Vivian Rivera Adalbay, Mgas Pasub the Marbebi Ragmiw, may madray nga sew. Rangalgela Mle Waruyos Timarong Adalbert, Ra Marcery T. Liro, Ma Ronald Timarong, Mamosub the Marbebi Ragmiw, may madray nga sew. Agidirek kalmasub the Rangalgela Mle Waruyos, Sauramang, Rawadal Av Modesta Ngirasway, Mosub drar adad marangalga. Rangalgelam le Ngiruyos, Adeao, Ra Gloria Meriang, Mamgas Pasub de May Madaalim Edray Ngasew. Rangalgelam le Dira mga spar Ritang Baab, Marangalgelam Masub Baab, Marcus Baab, Daro Baab,
sarwang takataro, daw dalil tulmaw, mamiray yob, mamgaspasub de may madray nga sewer tial alabul. Direkal sub da morablay raybay, ra ngiraybay Gregorio da rong, maawad al-adal al-pora, mosub drabek al-adam may madray nga sew. Direkal sub da morangar teror, ras argabur denis math, may laabis, Karengel Marcelus, mosub drabek al-adam marangal, may madaalim edray nga sew. Balilyaw agi masub darangal la Johanna Singewo, Manihey si Singewo, Marbebi Ramiw, Mamay madray nga sew. Agi direkal masub darangal la dek ngotel, may madaalim edray nga sew. Direkal spad la rogoy ruktamal, marangal garangaruyos, elmlodekal madungang clear. Obo modangay mautakang may madaalim edray nga sew ertial alabul. Elmong mangulubong al-sangul ngigal targi drarium da Stefanus Gabriel. Mada komral masulang yarubakal Dios lo manggeda rokui. Signed Uruyos Eliot Uduy. O sisil sub drakamal dile larium da Stefanus Gabriel alol tobdringa Thomas buik pelaw obak mawadal adrang amalas Stefalisa Baisa ngiramayong. Mangayang lengakal uwadal adrang amalas Stefalisa Baisa ngiramayong. Amsub drar the ori si mang bandari, maebi lungireng takawo, mamosub drar avada marangal ge may madaalim, edray nga sew, ertial mong mungulbong erngalo avak. Ngar alo ngakal Thomas B. Obak, mawadal at Stefalisa Baisa ngirameong, amasub dray adray rikl, Albert Maldangsang, mamosub drar avad, rangar along, may madray nga sew. Agidirek kalmasub drar legislator ngirablaw, mamgaspasub de may. Direk kalmorangal ge lapoy, Maldangsang, Joseph Maldangsang, mamosub drar bebi rakaw, may madray nga sew. Ngarar de ngakal Thomas B. Obak, amsub dargaw al mother nga buko da Tommy E. Ramang South Jr. Olingi tange suragaw mamosub dar avad may madaalim edray nga sewer tel gamal dilel o alek rarium da Stefanus Gabriel. Aktirek kalmasub dargaw al esabay ray badaang mamosub darangal may madray nga sew. Ol yatokubets Yaawad al-adrang amala Stefalisa Baisa marbebi rengi, amasub drangira makati elbu el-savang, maodal bili blay, rasa alela arium da Stefanus Gabriel, el ngalgela kalaw Gabriel. Olangit mamosub drar avada marangal ga, may madaalim edray nga sewer tial albul. Ngaklaw, yaawad al-adrang amala Stefalisa Baisa ngiramrong, at tokubet silmasub drar ngalgela mlerium da tiob, Joseph Tiob, Josephine Tiob, mamosub dra bebi ramiw may madaalim mertial albul. Ngiwal ngakal uwad al-adrang amla Stefalisa Baisa ngiramyong, amasub dra ngiratnger Hiob masub da, matitay Peggy Hanser, mamosub dra adada marangal may madakay nga sew. Aktirek kalmasub dra Warriors Eliot Uduy, mawad al-ad modesta ngirasway, mamgaspasub ar adadra nguruyos may madakay nga sew. Rangalgela Ana Timarong, Maronal Timarong, Mamerseri T. Liro, mamosub dra bebi ramiw. Rangalgela Oilang Skilang, rar Leroy Skilang, maorin the Skilang Bogs, mgaspasub the marbebi ramiw. Ismail Rangula, mspedi o damra Violet Arsilas, may madakay nga sewer tial lulubong rarium the Stefanus Gabriel. Aktirek almasub dra madrang yul, Savior ngiramyong, elmis masubda, mabungol balu elma masubda, mosub dra bebi ramiw may madakay nga sew. Rangalgela tulmao, ratiray madoyu, Mercy, Alphonse Tulmao, Magigarel Obak, Yona Tulmao, may madali medray nga sew. Aspede kadire kalmora rangalge lamle Sigasol Inasyo Sadang, Rarweram Inasyo, Madiakon Lazarus Inasyo, mamosub drabebi ramiw may madali medray nga sew, ertial gamal dile la oda rarium the Stefanus Gabriel. Iray ya osisiwil spede la wadal adra nga malas, Stefalisa Baisa ngiramyong, amora oba karadapka
Radapkar, Clarence Kitalong, Maebil Radapkar, Mamosubdrar Adad, Rablay Radapkar, May Madaalim, Edray Ngase, Wertial Alabul. Ngaramlanguye Ngakal Thomas B. Obak, Amasubdra former President Johnson Toribio, Mangirasibong Lakyus Malsol, Mamosubdrar Adad, May Madaalim, Edray Ngase, Ertial Gamaldilel o Alek, Rarium the Stefanus Gabriel. Pelilyo Yawad al-Adrang Amala, Stefalisa Baisa, Niramayong, Amasubdrar el Obirir Chulita Baye, Mamosubdrar Adad, Rablay Raluil, Eme Madaalim, Edgaingase, Ertial Lulubong, Rarium the Stefanus Gabriel. Ermang Lasub, the Mablola Almadungang Clem, Edime Madaalim, Edgaingase, Ertial Seals. Et Malbatoga Masang, Maalbangaled, Madidol Tergokargi, Rarubak al Dios. Komral Masulang, Edibod Kasueser Selsil Srakamaldi, El Sabadong, El August 9, 2025, Rablu Rangar Alul Garangiwal. Adios Lobenge del Rogui. Signed, Thomas B. Obak, Wadal Av Stefalisa Baisa Niramayong. Tial subdel mulla reng stringi, adiagal spedel, ma adiagal tigingel, malub engul de suela dias broadcasting company, tiang aspedirar adlul top dringi e haraorngi, koh mal mesulang. Subdra Kamaldil era Manases Kambard, Malwasetia Subdra Hodal, Lord Tobdernia Dingilus Albert Jacinto, Pastor Hubert Charles, Mangira Sibong Dial, Repat Ropam Mashol, Adalu Ultat Ngira Minyor, Ma Nirmangang del Hayes Padsol, Ma Pastor Marcelus Niraingas, El Mora Ardamamok Mong Manases Kambard, El Ngalgela Ulang Al Us Kambard, Ma As Kambard Lul, Amlos Me Ersera, Luy Meail Gobsingil Ongawidel Buir El Arrach, ma patangalang aramor gam na motor ko klak mandilel el morngira ay videl ko singil o ngay buir el arrak ni o ngay waduror imorngira Santos for her funeral home ra angat kibray ray Akmaldi la omu raiti klogara tu taun mo swelbe hemo tabra iglesia amal geok hemo omadak malwasa kim subdar admam raiga kidel bulu lwase bolsori le meim kim alim hekim gaing seu irtial masang ma ang ayang lagi subdara obakara halaw Stevenson mokisang ma awad til ur Jones marta ori simang bandari yakuk ngiwal yakim subdara ngirai bai gregorio darong ma wodal adra hai bai ra apora mira ma asar kabur tenis mat yakuk malgayok akim subdara ngalgela ruruk tokoy era anina Antonio marngalgela al-us tokoy era Adir Radio Marta Ruur Marnal Gela Akatoy Tokoy era Angiray Kalaw Ansem Katoy Marnal Gela Erung Tokoy era Adir Radalbo Tekla Kodep Marnal Gela Ardial Tokoy era Tiratnger Blanda Blesam Marnal Gela Isimang Ngir Oraan era Amonika Isimang Marnal Gela Otri Tokoy era Herminia Basilius Yakuk ng Esar Yakim Subdra Pastor Billy Cuarte Marnal Gela Arolmi Masyool Marngal Gela Akarkar Lul Ya Oreora Kim Sudra Aisabong Murako Osyar Marngal Gela Hangir Mugur Sket Marngal Gela Ataro Ngiraingas Masetsko Tuur Penita Rong Ma ay matugur Atay Taro Ya Kukiray Ya Kim Sudra Harap Al Takeo Ngir Mugur Ma Almal Myoter Klolad Tay Tarimel Ma Helmer Lul Ma Awong Right Quartay Ya Kukimlig Hakim Subdra Rodol El Senardo Ngira Alsaw Idub et Pison Marngal Gela Ahamberet Senior Luasem Kasusub del Beklat Marbebirgamiu Ememda Limet Gaing Seu Ailak Sub Malwase Tia Asub El Top Dernia Dira del Bo Tekla Kotep Ma Adingilius El Albert Jacinto El Mora Ablaera Anget Edong Era Angarbet Radingilius Eugene Uehara Madil Selong Ma Ayadra Derbey El Ignatius Ngirmeril Ma Dili Adel Judy Ngirmeril Ma Arudel Ngir Abab Prong Ol Ma Didru Rudel Sairong Yada Luasem Kasusub del Beklat Ma Bebirgamiu Hemim Ta'alim Metagaing Seu Atogubets Lilak Subd
amora angar along malwaisetia subdelol tobderngi adira del bo tekla ma mangir ngabat el Howard Charles el mora ar ire era angar badal Davis uehara ma ubad el yorang miner angarard ya osisiul subda mora amadar ngabugo del Tamir Mangsau Junior mamle el Laura Hideos diagon el oda dulei subris mardara itrir el yutaka mangloy yakuk miun sagi direk musubdar gaul luanita angir lui ma valyo ngirai dong sem gas besud kami umar bebi kami da alim eta kaing seu akamendilela manases ngabarda mlamot tergok morngir evidel ko besingil ongai buirel arra kan ngi onge walurior el sis el di imorngira Santos por ha funeral home rai mal betoga masang mase ma tirgel el mo odia kasabari el mei hadit galat karang lungu mata ko mal mesulang el bekla de arubak dios lo makontanga tergi derogui saint ingilius Albert Jacinto O si siulsub de ragodal mga maldil ramanases nga barda. Tiasub de ragodal mga maldil ramanases nga barda. Loltob de nga aksaw no sa araymul. Rami chaswa aberdong. Sa amlong tat nga namangyor. Rungul vikaris nga barda. Ngiray galaw anser mga Singenari nakamura. Maiyu toribiyang makreos. Almasub de rabekla tamam ragodalel mga maldilel at targid ramanases nga barda. Al targid ramanasim los meses ragotulurior Monday, July 28 raklo hospital nga blue orior. Apadangil ngal targid ang morgue mingira kamaldin mlamot trokle al morngir ang evaluator la usebna tel kamaldin mo ngadalblal sa di morngir pala funeral home nga at kibra blue rai lo mor etu klora total moswel beto botul mo madak problem amal kayo tel kamaldin la ditmak ni mo ngadalblal sa edi ang liok le malung marbek al marngal gadik mok gilel am ngadalblal sa malaway segim subdir ngit tarbek la mam mamem dakaing sir tel lebong al sung ngal targid na manases kabarda mangiwala gim subdar ngal gilam subdar ngal gila daro rangal gila margos paap, rangal gila sarwang takataro, rangal gila daw dilin tulmaw, marangal gila miray diyo pa. Dili kal tubet sa suda mo rangal gila timarong at Albert, may nakaingisew. Malkayo kagim subdra rangal gila mnadil saksaw kalawal bay gadoy, rangal gila limay kono, rangal gila Sofia Blayos, rangal gila mnerungul Peter Alus, Pastor Hubert Charles marangal gem, Dirario Marta Alus marangal gem, Estomin Nobuo marangal gem, rangal gila Philip Alus, rangal gila Sebart Alus, rangal gila Namay Alus, rangal gila Mongami Alus, rangal gila Ulang Skabarda, rangal gila Urugay Rabalgula, ingat kaw Bibian Nomad, rangal gila Motiliyap, Madrid Alcoscasi, Alfonso Vintorio marangal gem. Ang esara gim subdra rangal gila dilbalaw ngira mangyor, raseba sa amlong tat ngira mangyor, marbebi kami. Rangal gila mladil saksaw, tiwedong kunihiro, damiana yano, mamarki kunihiro, marbebi kami. Tilo atukol sarayo giyo marangal gem, marangal gila mlebi dul Hubert Lemong. Agitri kan subdra at mamra kaudra at nasikri song sa ito maramda albilik kwarte mukas puso da may nakaingin siyo. Ay ragim subdra ngaligala kamarang sa araymul raksaw nuwas araymul madiray tri nan simongloy ngaligalam liksaw ngiro ay may rahelenda yor Daniel marabibirakaw marangagilam liksaw bius sa lamong ra Erminia Vasilius madana chinti timla. Auryo lagim subdra ngaligalam diray mukula mesengay radil sa amlong Marian mesengay mabit marino mesengay ngaligalam de kong mongami ngaligalam ni dilrami al talat kitpit ngaligalam bertang aberdong radilo likong Ramona ingiralulga ma Albert aberdong marbebir ngbiu ngaligalam meruy roduk rakayong termete tama Josefino roduk ngaligalam Angelina lamong ra Serenade marep madolmer slaiter marimu ang imisande marangalgem marbebir kaw angat pangagim subdra balkul Felix Osile kama ebira dalang abiyang misang marep makas pusub de maim da alimin kangisew at tukobet sa spodela nuwas araymul matad ginamangyor amura rangal gilalang disang rahuyo ko Henry matang kalsenator oligong Dr. Stevenson Quarte marbibir kumiw mamim na kayong sir tiarulbong alsong laman nases nga barada klamatela subda ulbum lodiak alsabeel madung ang clear rokuil at pakikmal ayamar mortigil at mam lodiak almadung clear heolingit tumim da alimin na kayong sir tiarulbong alsong lang altargid ramanasis nga barada almorngin na Thursday ako 7 na almorngin na pala funeral home nga nangat kibra blue ray Kop malmusulang yaro bakal Dios lobang gideroguy. Sae naksaw no asaraymul. O si siulsub der tial kamaldi ramanases nga barda to nga Pastor Hubert Alus Charles, rungul vicaris nga barda madirario martarur, almura rogul da mamal kumatargid ramanases nga barda lang aligilaw lang Alus nga barda, amlamot rok la kamaldilel morngina Thursday August 7, 2025, aldi morngina Santos por half funeral home rangat kibrayray, madakok malon tial alkas puso de utangan may nakaing Sir Chelsea.
At tokobet sa subda lultob dringi Pastor Hubert L.U.S. Charles, madirario Marta Irora, el morarangal gilangir Luira Miun, so magim subdra gal honita kaltung, mo subdra bibirgaw marangal gemin na kaing sew. Yailyak kal subda lultob dringi dirario Marta L.U.S. mangir ngarbat Howard Charles, el morangal along rari ire ngarbat al Davis O'Hara, mahubad yorang miner, mukas subda min na kaing sew tel buglo. Diri kalo si siul subda maramadang ngabot tami irmang South Junior, Coil Dulay Subris, Mam Lei Laura Hideos, Mamosudra bibir kami may nakaing sortel bulo. Ayak at spadek nga kalungul Chris Ngamarda, amorkor raklay bawang ilmang, maibira climate scolter, Mosudra ngal raud sa may nakaing sew. Dili kaliliyak at spadek langul Chris Ngamarda, madirario Marta Rura, amoray adar edukul Wilson Ongos, Mosudra adat na ngarung lang, may nakaing sortel bulo. Tokobet sa lilyak at subda lultob nga Pastor Hubert E. Charles, madirario Marta Rura, amorkor rimu agi Middlebirt, Mosudra ngal gami nakaing sew. Agidiri kam subra kao Robergul Felix Osile kam maibira dalang apiyang misakong marep, makas pusubda may nakaing sew. Matakop malam sulang rokui dolang itrarubak kal Diyos, marolmol malamakal tanga tergi rokui. Say na rongu Chris Ngamarda. Tia subra kamaldilo at toder nga awak rusong teruatyo kay paabhens takawo, ulang ong Antonio Yaat, ong etiu haru its talmatang, al masubdal gilala kamaldili laman nases Ngamarda. Kalmlos me era ospital, ra July 28, 2025, lamot rokok kalmo mga maldina Thursday o 7, el di morning ra funeral home, ra balurong at kibray-ray. Ngayon lang spada laba-up, hens takawo, masubdar bibirang kaway may nakaingisiw. Diri kalm subdar kawal o bilulang ong aholiba Albert, masubdar bibirang kaway may alim, may mga sukumamarti albulo. Diri kalm subdar kawal biling raham kamsong, marabibirang kaway ma Francis Casquivo, may kaw marabibirang kaway mga sukumam. Iliakat spadil o bakrusong tiruatyo kay amorado orisimang mandari, maebilong ireng takawo, mosubdar adat may mga sukumamarti albulo. O si siulsubdar lultob niya o bakrusong tiruatyo kay, maudal at harumi inawo, almura o bakrakalaw Stevenson magisang, mawiad dil urchon, sumasubdar adat may mga sukumamarti albulo. O letas padalar ng gilam lebdul sa tormoto, ng gilam lew irongos ewatala ngir o ngwikla, o bakra ibukul Lorenzo ngiramolaw, marangal gila ulsudong oigang, ramarchi ulsudong marbibirtir, mamoros ngiramolaw. Dili kalm subdra ka speaker Abraham Osima, maobilba Mary Osima, mamkas pusubda may nakaing sirti albulo. Maralang ekspadal adalbaray may, marangal karay may, ngirur Salvador, masubdar adad may masumam. Dili kaspada la ibudura barak Florencio Yamada, masubdar bibirang kaway may nakaing siw. Ako lagim subdar kawal cricket ridis Cleophas Robert, madira Sears Clive Yuri, masubdar adad may nakaing siw. Dili kaspada la ngira Esebres, Brani Salvador, dili kam subdar kawal Gabriel Olablu, Tony Ilitadong, masubdar adad may masumam martial bulo. Ngarara dagim subdar ngal kilapos o blaluk, rangal gila dirat kadam topo da say gamal, may lolang miyaw Andrew, mo subdar adad marangal ngimim da alim martial bulo. Agidiri kam subdar kawal ramyo Columbus sa kuma, masubdar adad marangal ngimim da kaing sirti albulo. Dili kas masubdar kawal Esbera kadong Edwin Chokay, may da kaing sirti albulo. Kaklagim subdar kawal Klolubak Mark Rubas, Mawel Juana Baulong, masubdar adad may masumamarti albulo. Malkayo kang spadalay Mirur Ignacio Rungulbay, sa Arulyong Teodoro Rungulbay, Mahuana Rungulbay, masubdar adad may masumam. Dili kas spadalay ngirat Milool Dennis ito, Mama Madro Elsiang Basilio Mira, Mamatral mi masasing arurang mabuk Emir Maroy, masubdar adad may nalimirti albulo. Artmang spadala sabo SBay, may gumarangal game mga sumam, dili kan masubdar ang algila dira may gumangay, may mga sumam mirti albulo. Alam lang wagim sudar kan ngirturong tiyansong yama, mangina sibong lakyus malsol, mangirak lang tiyans kabong. At panging spadala ang algila Adal malay ti itong manya amasyol, masubdar bibirang may mga sumam mirti albulo. Miliging spada larmar katami irong South Junior, masubdar adad may masumam. Oryo lagim subdar kawal dirungar kong arang kalat madrangar, masubdar bibirang kaway may mdakaing isiw. Dili kam subdar kawal Marciana T. Gibson, masubdar bibirang kaway may mdakaing isiw. Dili kam subdar kawal obakra kamsong Balent Oigang, masubdar bibirang kaway may mdakaing isiw. Dili kam subdar kawal Anchi Oisawang, marbibirang kaw may mdakaing isiw telbula. Dili kas padalar ng algilam le dirang arwisong al Kyokong Hotel, rang algilam le diray trip koyulong, rang algilang itataklo umidar, Augusta Borja, Singeru ngiramolaw, Tinaen Thomas, Kikuko Mochimaru, adalbarang atibang Ephraim ngira ite, Bruce Rimir, Ingyang ar adalbay marbibirtir. Dili kalo si Siulsub, raltob diri abakrusong teruatyo kay, maudalat harumi inawo, amura rang algila at maal makawal bes Paulus o ngalibang, masubdra bibirang kaw may mdakaing sirti albulo.
Paliliwa kim subdrakal obak ramang lang altip ngidagit, matulik tiyak kingasang, mabilong sumiko Joseph, mo subdrak ada de may mosok mam. Ay gidirakal subdrakal adar koroy postor ramali, marangal kilam ni adar koroy asintoy saal, mo subdrak ada de may mosok mam. Ngayon ragim subdrak kami rangal gil orengs, marangal gil akasil, marangal gil ongino, mamistro, may mosok mam retel bulo. Akamaldi lam lamot rok kalmarina Thursday, August 7 na 2025, Palauan Funeral Home Rablu Ray, ay mga maldin mo 12 madak Rablu ramal kayo. Kopan sulang ay dito kalat karang nunguwa. Sign o bakrusong teruo kay. Tial subdel mulla reng stringi atiagal spedel matiagal tigingel malup engul de suela tias broadcasting company tiang aspedirar adulul top derngi e haraorngi ko mal mesulang. Subdra kodal tia subdra kodal lul top derngi ya obakarbau marhens madrang rupas Emmanuel maldangsang iat kau mei el Hillary ubdei ma arnge el dulutao el morarokul atmam rapek blul gere la khmil dillela adil belau dulutao el ngelgela amle hertik kiari dulutao emla motrokol morngira onge blurior le il gobsingil onge il bur el arrak el di morngira abli la tamal ratutao el all blai rangarbeet ya auriul en di momadakra otosongol ma alwaisei ya ki msuder kamiu el dagau adalat lo sem kasbsubde emem da lim med kaing seu tel el bul ya olle ya ki msuder artikulang skang Turkiya ora kitil Margarita Moses mermerngel era alin skang haruo ma arbe birngi ma lungasugumam agi direk msuder gaul Helen Moros ngiramolau mei ma aruat Paulina ewat skang ma arbe birgau luase memda alim edkaing seu yang arlonga kim subdra hay adrairik lel Albert Mandangsang luase mo subdra harada marangal grairik marangal gela asiliang tem era Kadwin Siliang luase mo subdra arbe birgau marangal gela rubas Emmanuel era Helen Takriu ma arbe birngi ertal song Paulus Suai ma awadal adra angriu song luase mo subdra adadma harangalga era angriu song ma ay adra apsang al Stephen Kanay ma ebira apsang luase mo subdra adat ma arangalga ra apsang ire gabat Davis Uahara ma aupat liorang miner luase mo subdra adat marangalga emem takaing seu agi direk mo subdra ha ebira mei iroro mai arurang luase mo subdra adat marangalga emem sugumam yang rar dagim subdra gaul el adel baira eti el Dwight Alexander ma tiratngel Esther telam selwase mosubdra adat rapang esola emem musugumam direk liliak spedela artikulang skang amora angira Royce el Francisci ma ebira Royce el Mihaina Marcel wase mosubdra bebir kami marangal kami musugumam ya kuk ngaram lungu ya kim subdra gaul irutel emi womat wase mosubdra adat marangal ka emi musugumam marangal kela hatil bung ongido pra asel mar bebir ngi wase memda alim yetakaing seu ya angat pang ya kim subdra gaul ritep okadat itong ma anowai doong luase masudar adat marangalga emem alim yetakaing seu gidirek masudar gaul ladar bar olbedel helasyo ngirai baksel luase mekau ma atroli mamusugumam ya iraya kim subdra asing eko Simeon ma arangalgem luase mem takaing seu ya oreora kim subdra arangalga lakiari dilutao era karmius ngirai ngas ma arbe biritir marangalgela marangalgir melmeim ngusugumam agi direk musudra harangalgelam le opakarbau ulit ngirakbau era aroman malili luase musudra arbe birgamiu marangalgela elobet ngirakbau era direktor Curtis ma arbe birngi marangalgela ayusinao a ubdeira Carson ma Rosla ma arbe birgamiu marangalgela opakarbau Marhens Madrangar ra Carson ma Alice ma arbe birgamiu Mariar ubdei bagemakmat ma arangalgel Ugong ubdei Fritz ma arangalgel O'Brien ubdei ma arangalgel marangalgela ayat kaumei ra Hillary ubdei ra Esiang ubdei ma arbe birngi iror ubdei Albert ma marangalgel wasemem musugumam eritial albul agi direk lol turgau el book emir marui melmerangalgem ra Fred ma Amirian ma arbe biritir melngasugumam marangalgela
Amista Onglungul, Ra Shirley Ellis, Malahi Kel, Ma Cindy, Ruase Memedakaing Seu, Marangal Amle, et Katasaul Deni Onglungul, Ra Aibul, May Ma Togobetsel, Mora Apollonia, Ire Ol, Ruase Memeda Alim, Edakaing Seu, Yailak, Spedera, Artikulang, Amura Arangalgela, Angirailap, Era Awel Fuana Benhart, Marbebirigi, Marangalgela Akatosang, Ra Adil Odilang, Ma Arangalgel, Marangalgela Asimon, Era Aklarisa, Maklara Alwase Mem Musugumam, Ma Atakomal Msulang, Yabud Rarubakil Dios Lobengket, Rogui, Edibos Rashes Sils Ra Amasang, Sain Opakarpau Marhens Madrangar. Mutiltia tarasub dara osisiul godal, marasetia sub dara hamaldi lol tobderngia, angiraibu ol Paul Reclay, ma angirasor Abraham Giruyos, marmalik Fritz, marnge el drutao. El mesub dara bekla dmaban mukma adil belau dulutao, el ngalgela adulutao, rengel amlosme ersera alu ma ewit el gabsingil el al longea il buil, ongewid el buil, ma abatangela ngaramor la motorkok la kamaldi el morngi la onge ibrurior le ay kapsingil onge ay puir el arrak ma abatangela moto dramor ra ay clock ra tutaul morablir ra ol blair ngarbed e mga maldi el motelial sils e mamak ra otosong ra a ol blai malwasya kim sud ol ngitergaw el mlei ma aungir ngul la kobong luase mosudra ngal game rogui ma arada marangalka ra aibu e meimet alim eta kaing ser tial kamandilela hadil belau dulutao idirek mosudra ngal gelamle hemle aibul ueda ma ebil pos servicenta kalu ma awodel adel takakoru lugoda ma mieko takesi luase meimet kaing seu eta alim tial albul osisiul sudra kodal amora adir uldakal o op ngiraket ma arangalgel marangalgel amle edir rakhargur tir op era lili uludong ma protekil el hermana kiota marangalgel madir rakhargur no nalui marangalgel wasem kasbusud erogul adrakhargur e mem de kain seur tial gamal dilel adil belau dilutao osisiu subdra gamal dila amora atir turong el hiroko sukiyama lo hacemos sudra al gem arangal gela hisai ubdei ma arangal gar railo esolae ngusugubam ditel albul osisiul sudra khamaldil amor arangal gela amle ngiraibu ngirausui era amaria selin ma suzan ngirausui lo hacemos sudra arangal giu agi direct sudra amle ngiraibu ul galu era Luis Kalu ma asai sang Kalu ma arbe birngi marangal gelamle ngiraibu el bendix la kobong era pualani ma anglis ma chie ko wase mem de gain seu eritial el bul osisiu su de rahmdillah hadil belau tulutao amorangal gela asbit matiau era soal bishop ma ailemlong matiau luase me kamiu ma arangalkiu mada ali me daga ing seur teralbul agi direk mesub de olngitergau luai sang fritz mariur luase molturgra arbebirgau memta ali me daga ing seur tel kamandilela til belau adulutao agi direk mesub de arangalkela Antonio Rarmalik Fritz ma Darren Fritz luase me daga ing seu eda ali me teralbul osisiu sub de rakamaldila mora hangir od suul el sirino husakla madir ol suul el sae ko tamangil ma abas el sau masayuki luase mosudra ardada barangalka era ol suul hemem da kaing seu directly siul sudra akamaldil amora anget edong rating ilius yusin uehara ma adirra del bol el benita mesubd luase mosudra arokuil at ma arangal granget edong hemem da kaing seu tial albul osisiul subdra kodal la morarang legela amle edil u ermang angiruyos era hangas kesuk Abraham ngiruyos ma til u Rahel ngiruyos u erbelau luase mosudra bebirgmiu marbekel ate mem de gaing seu directly osisiul subda mora harang legela amle odal at akasi sara blai ra odal at Rosalind de Bresbang ma legislator Gordino soala blai luasem gas sub del bekla de bim ta'lim me de kaing seu ertial gamaldil
agi direkel mesub olgitra harangalgela hagatsuma mangalin era Inocencio Kazuma ma arbebiringil wasemem kimgai ngeseu osisiul su da mora harangalgela nina tulutau meledang era aringal dil Mills Langley Johannes ma Calvin Johannes Aki mare olungit tirgel at mam lo hodia kal betungang clear malakapol makitarang miu me medagay ngesew ertial kamal dille lang algala tulutau rengel era atil belau adulutau el morngira ol blar ngarbeet ra ongay mlurior leail kapsingil ongay il buir el arra mada komal mesulang adios robengeder rogui edi bodagate ersel sils Mut teatara subdra osisiul godal matia subdra akabaldil eloltov derngia hangirai galaul Francisco Kibons ma ngir ol ngabang algarek girmang ma aadal baratang alindru uldak sid mo subdra akodalela atargidra adil belau dulutau elngalgelam le adal bara atang dulutau arngel elnos me ersera alui ba elol mulgabsingil ong elol bulbuir el arak ya patangelang gal targida ngaramork emotuo dra tutar o imnurior le el gabsingil ong el buir arak el mo cloira olblai el ngara hangar beed hemang maldil el material sils etimo madakr o sogra olblai ma akim subdra amiraid el yuriko materni ma tirra praka le sita borei ma tir mangang del aida malson ma tir otong siska blailes tir uldak o op ngiraket wekel dil marine etibek telilau siska saguma tir radalgong waisang Fritz Mariur wodel ad akemi Anderson ma arimu dominikang oriakl tituoi keki udui protekil hermana kiota tir raud tani ngirmang wodel ad Rosalind Meresbang ngisik risong saito tir eklbay Linda Yop tir turong Hiroko Sukiyama tils irung Lakobong Johanna Moses ma Evelyn Kosipa irekal spadala Alolita Kibons Gwen France Corinne Sungino Sabet Tatingal Sayuri Marumoto Carmela Lulg Sani Ngirmang Tamara Ngirmang Amasyol Royce Ngirmang Subris Yasmin Ngirmang et Pisong Beverly Ruldak Atlan Ruldak Tuego Mona Marbo Marcela Imetengel Misia Orugoma Elila Ngirmang Agidirek Musudra Adelbar Kaswal El Harry Fritz Ngira Itei Dr. Victoriano Delegate Mangur Lulg Ngira Matugur Milan Isaac Ngira Loy Lulg Adelbar Eric Glensit Samuel Sanders Ngira Etet Norbert Yano Rangem Sebastian Andreas Kultungurat Amding Erbey Udui Irei Irdi Maul Oshar Spis Kararamio Columbus Saguma Itpik James Ngirateng Tingilius Eugene Uehara Ngirturong Jan Sugiyama Ngiraklsong Sam Yoyo Masang Longong Scott Yano Remrang Santi Asanuma Antonio Lomisang Ngiratrang Pedro Ma Salvador Telams Direkat Spadala Justice Lula Ma Jade Pis Juan Ngirmang Calvin Igsil Torwal Morey Ivan Morey Gustav Aitaro Joe Aitaro Jerwin Rngil Mersay Orugum Milong Orugum Mickey Elbelau Masami Elbelau Jr. Olbet Kasoley Campes Kasoley Jason Kasoley Matthew Kasoley Kanki Kasoley Torwal Gibbons Dani Materni Richard Silmay Leslie David Saisang Galu Kamaldi Rengal Mas Amla Motorgok Morngira Ongay Melurior Lea El Kapsingil Ongay El Buir El Arrak Ma Batangel Engal Targid Angaramor ka Motorga Klan Motodra Tutau Elmo Okloera Olblai El Ngarangar Beed Emangamaldil El Motoliad Sils Edi Mamadakra Autosongra Olblai Aki Musube de Olngitra Arbekl Admam Luase Memed Alim Eritel El Bul Edirekl Malbatoka Alsang ma albur magom di momadangay edi takaw klatka erang lungu mata ko mal mesulang sign ngir ol ngabang el karekoryo ngirbang ti almulreng seringit subd ade kalul de swel ma de kaltingel ma de hospital ade yas broadcasting company tiang alul to der ngar adal ngar albul
ulungit terima makiol top dergil morapuai. Subdra gamaldil ma aldadu malwasetya subdra gamaldil aldadu el top dringia au el demei obak ma arimir Johannes eur ma au ermelek tel terworungul bai ma siles ngirarmyang el morarokul edmam engelget erar diol edirek lbuiki ad era angribu korra angarbe eder oror el meo tomei el mlosme ma abadengela angaramor kem la motrkok la gamaldil ma aldadu el morangira etiul gobsingil onga el buire lara mang motob dra morgora 645 ratu tau el morami sangara kloli ke le sara catholic Sacred Heart Church ya uriul en tob del morabara hangat ibr rangar beet marcelila mosvin el mesang en tob dun mo mongamalti ra abla rangar ibukul rangar beet el motar klo matedob et tob dun el mora amal lakla era ale uy el belura Aimelig State. Malwaisa kim subdra bek ladmam raikal bek belu mangar longa kim subdra arwong ol Juliana nana takriu luasemo subdra adat ma arngalka ememda alimeda kainga seu ya kukngarar ya akim subdra ha former president madrunga buku tol Tamir Musau Junior en mukma mo subdra aradada marngalga emem takainga seu ya angarum lungui hakim subdra dibir el Johannes eur luasemo subdra bebir kau ma arngalga emem ta lime takainga seu ritel el bul direkl mesubdra arngalga lamle erwong ngerutus ngirai kalau era arungul era uang William ngirai kalau ma sisinya ngirai kalau luasemo subdra arbebir kamiu emem ta lime takainga seu ya kuk ngat mau era ablar armal hakim subdra arungul lau el Johannes ting ma angira armal Justin ngiratnger luasemo subdra adat ma arngal gemem da ali met kaing seu tel bul ya kuk ngat pang yakim subdra Valentino omashola ma amanya amashola luasemo subdra arbebir gemiu ma arngal kek eme meta ali met kaing seu tel bul agi direk subdra siles ngirarmyang ma arbebir gemiu luasemo meta ali met kaing seu tel bul idirek subdra arngal gela angelong blodak luasem susu de meda ali metel bul ya imri ki mesudra hau el de me obak ma Paul Simang urbau rubas obak ma awilbur olu Williams ungireng Joseph Roslyn Ueki Ray obak ma Arikel kwal luasem meda ali meda ng seu tel albul agi direk besudra ngela obak tu bidrik rang sengs nakamura ra angir lui soang oil ma dir lui el ngatwai oil el mora oil masters luasem mesudra ngal gemem dali met kaing seu tel albul agi direk mesudra ermelek terur mulbai luasem mesudra arbebirgau marangal gela amruk mulbai marangal gela adaspel rungul bai marangal gela abartol yo marangal gela amalek kiota marangal gela kukong fritz ma arangal gela old sudong rungul bai luasem met ali met kaing seu tel albul ya ilak subda mora ab ekl dil eba kiota mar bebirgau luasem met alim met kaing seu tel albul osisiul subda mora tidrungul bai ma arungul bai ilmok mosudra arangal gela angiru ulbat met alim met kaing seu tel albul directly mligen spadala arblut marino rosegala ma evil hermana umetaro luasem kaing seu tel albul ya kokirai ya ki olturgra ebiledil Caroline takada luasem minister Charles Obiang ma kimalim tel albul maral gala atuti oloal era anji tuti ma arbebirngi luasem da kaing seu ya ilak suda mora arngal gela atam treng armas melmem kim kaing seu marangal gela Abersik Santos era Steven Santos ma arbebirngi melmem kim ali me kim kaing seu tel albul ma omgatel belayok ma pins belayok memo subdra aradad marangal ke mem kaing seu togobet subda mora ayat aspuns takada luasem subdra aradad marangal ko mem da ali me kaing seu tel albul agi direk mesudra ngela au ermas tomei era ome bal Basilius ma ai wong ps luasem da ali me kaing seu tel albul
ya oriora kim sudra ngalkela humiko kingio luase melmeima kim kai seur telbul agi direct sudra ngalkela develbot ratina develbot malo sau develbot idet develbot ma Armstrong develbot marngalkela sor develbot ra amasau udui ma Herman ikeda marngalkela atumarang develbot era emi misei ma amadar abab eli imsei luase masudar adad marngalka emem da alimet kaing seur telbul direct spadra ngalkela ebil tulik ya isangir oral arngalkela aulangir oral ma tulik Alfonso Diaz ma ebil tulik el idet develbot ma motor dromokta ma Richard Rulugota agi direct besubdra ebil yungula ulai otoboda luase masudar bebirgau ma arongal kami metakaing seur telbul agi direct besubdra ngaloms France ma o damara au wilter remas luase masudar adad marangal kami metalim metakaing seur telbul agi direct besubdra ab ekldil ra angribugul elkuye Belelai Anastasio luase masudra aradat marangal kami metakaing seur telbul agi direct besubdra oligong dabdeb kemangami ma amalat ka Dorin onglungul Matthew mongami eri luase masudra dad marangalga emeda alimet kaing seur telbul agi direct besubdra angira moi Adelino Santos ma Marcela Santos luase me kaing seur telbul agi direct besubdra Mary Wenti Adelbai ma Lawrence Katangang ma Emery Wenti luase masudra bebirgami emeda kaing seur telbul abililio akim subdra Isao Sishor Sadako Smau ma tidrengerbu hilaria amale ma kenci kenti marngalkela ati marong Sishor luase musudra ardad marngalka hemem kaing seur telbul ya ngaura kim subdra eltigus natus mis ma au elseng flavin mis luase musudra ardad marngalka hemem kaing seur telbul idirek musudra ben Thomas luase musudra ardad ma arongal kami metakaing seur telbul dirgala mama melotia hal mutungang clear leng klemotela subda ula ki malol ngitula sei labon ngitar miu e motangal gas besuda em metakasoese etakaing seur telbul e mar classe ma alsang matirgel modia hasveril me yakmal dimingel besuli dit karat karang lungu sign o el damay obak nutul tia tara subdra osisiul godal matia osisiul subdra kamaldil elol tobdrengia Isao Sishor ma Lawrence Katabangang ma Kenci Kenti ma adirngerbu hilaria malay el moraro kuil el admam al mokma atargidra ar adiol ra aigeth ra leui edirek buiki ad erangribu kodongarbeet el meotomei amlosme ersera ongei milurior emlelu mei milgabsingil onge widel buire larrak ma badangela agaramor gamla motrobok la maldilel el moringi raspadong letiul gabsingil onge ay buire larrak ma abadangela adiol el meo tomeya edirekli adribukol angribukol amo otto dramor 645 ra tutau el mora Sacred Heart Church el tansigang emora barang at ibla el ngara angarbeet lokdel bung etobda el mo rablarang ribukula e mga maldil el mo otal clock emra el mo omadakara olgulra igeder ale uiray maliga akamaldila adimol dimukra omagadal plansa ma aldadu eti kaalung el mga liokla ma kimsubit tigagder admam Ritial kamaldilela aradiol el meo tomei edirek buiki at rangribukol luase akim subdra au ramador meldame obak ma arwong Juliana takriu ma arangalgala ngiru ulbat parangalgala har iwang amasyol ma kula udel terur ulbai ma arangalgala aitap ngirat agi ay olgit luase mo sudra dade marangalga mem takaing seur telbul agi direk musubdra Flora tur Julia tur ma anina delutao direk spadala Adayan delutao ngomes pelayok Deborah Kenti Nora Sorablay Jessie Sisor Bernice Sisor Jorin Ingloy ma omebail Wermasa Helen Yamada Vince Pelayok Kenji Kenti Purtin Wenti Jesus Sisor Dilbert David ma Sino Andres
ma Adi L. Blunt, Melinda Amaley, Beverly King, Joran Kenty, Sabet Kabagol, Kathleen Sishor, Marie Ray Blunt, Kuye Belalay Anastasio, Sadagos Mau, Shandrang Sadang, Moses Turutao, Albino Kenty, Nelson Sishor, Godwin Sishor, Greg Langsang, Jeffrey Delay. Direk Spadara Omagatel Blayok, Enicia Odriong, Jorela Kenty, Joyce Sishor, Tilbos Sishor, Madeline Masaru, Leslie Adachi, Mary Wenti, Dion Oldiais, Maurice Tur, Emery Wenti, Harvey Sishor, Leslie Tewid, Marcin Masaru, Adarius Robert. Agidirek lorngit rarangela Achoko, Akembol wasel memgim gaing seu, o sisiul subdra kamandilela aradiol meo tomei etirek buiki adra ang ribu kurungar beet, el mortir gagidel adamam. Angaram lungui yakim subdra arangal gelat atamat ngira matras row ngisela ayos rengi ilong udui rungu ram uang aki ultur malme erangal gem kim kaing seu ritial el sang mangat pang yakim subdra arangal gelar iwang yosiwo omshol Yohanes eur eulungit tulase mo subdra bebir gao rangal gel mar bebir ra angiraram yang oloan ay mili gagim subdra au el temei obak mar adar ongal Marangalgala angay siya madaksang, Marangalgala Maria Jose, Ilong Ultuk, Arikel Tadao, Mawidreng Joseph, Paul Simang, Arubas Obak. Ya oreor ya Kim Subdra Rangalgala Angir Lui, Direk Spadra Rangalgala Obangdang PS, Evans PS, Aharuko Uro. Marangalgel marbebidra aurmak develbot matorin onglul ya ki olgit rarangalgala angiras adui Santos el malmei menusugmam eritial albul direk los siul subda alol tob derngi Lawrence kutabangang adirngerbu el hilaria amalei el mortir gagidel adamam el ngara aikal bulu mablilio yakim subdra arngul Eric Saburo ongeim Jackson iraingas Arugobay Mayumi Ramlig, Ayat Jinit Kel, Marunguru El Herman Omelaw, Obad Kalaol Bay Olgril, Olgit Lasemo Subdra Dad Marangal, Hemda Kaingiseu, Yakuk Ngaur Rakim Subdra Arungu Lusim Mukui, Ongeim Captain Arvin Raymond, Marugobay Sanair Tangalpat Makui, Atmolus Isabella Ridep, Eldix Natus Miss, wadal ad Siana Miss, olungit tulase mo subdar adat marangal kami matagay ng seu. O sisiul subdra kamandi le eldodu ra aradiol meo tomei direk buki adra ang ribu kurungar beet elol tob deringia adirungar bu hilaria amalei el morangal galamle ediramolei malomus etibek blamsum Susan Yob marbebiringi marangal aungil besul sadao Marangalgala Mesio Arungul, Marangalgala Itei Kel, Marangalgala Salvador Kasiwang, Marangalgala Mle Elbil El Kimiko Loitang, Makimiko Cruz Arangalgel, Marangalgala Mayumi Ramli Marbebiringi, Director Susiu Sudamora Arangalgala Iru Ulpat, Olngitulasei Memo Sudra, Tirgagidel El Adat Rokui, Regagidel Bulu. Mabot sabari del mem da kaing seu mai mili gagim subdra yuki wo et pisong kalis tus ngir turong mamadang liang raklay Elenda Ramari oisopokol tem Antonio ngir turong ya ngaramlangu yang spadala rangalgala adiras sipong kloldil aidra yang spadala rangalgala awai iksakasa marangalgala masta 066 spoons takada marbebirngi direk spadala obad el kalaul bay olgril arbebiringi ya oreor yang spadala hatareng alus enita tu ilyaur marangalgala akadamang haruo laiter dolmers angira kasaw ngirnga batangal marut rar Ivan Rubeang direk spadala Caleb ngirat map akeurung dolmers Yosua ngirnga batangal arangalgala abele el ngirnga batangal madrai saur get Osasil subdra kamaldilela radiol meo tomei direk buki adra
ang ribu kurang beet lol tob derngi alawren skutbangang ma atireng ribu hilaria amalei el mora at kula udul teru orungul bai e olingit luase mo subdar bebirgau e memetaga ngse urtial albul ya togubets eliak subda alol tob derngi atireng ribu hilaria amalei ma omkatel belayok el mora akayoko irul ma anurita Edburg e olong itu luasnya multurgra abilung masaya okada man bemel ngusugumam direk togo bet subda ertel gamanti la lol tob derngi la rens ketpangang el morarungura atanu haruo ma arugubai linda haruo melo osubdra artat e memeda kaingaseu en kamotela subda un ma blola kalmudunga hangklir beklat agi malolngit mong diapon makitarang miu e motogano iti taasang miu e memetagang seur tel elbul madako man sulang rubakil dios lubanged rogui tel subdel muller reng strengi adiagal spedel madiagal tigingel malub engul de suela dias broadcasting company tiang aspedirar adlul top dengi e haraorngi ko mal mesulang. WWFM is a 100% locally owned radio station. You like beer? Well, there's a new beer in town called Asahi Super Dry. Its taste bud makes you feel fresh and dry. After 2 or 3 cans, you want to get up and cha-cha-cha. Okay, so let's go for it. What are we waiting for, man? Asahi Super Dry, here we come! Asahi Super Dry is sold throughout Palau, a Karakuchi Island beer. WWFM is owned and operated by DS Broadcasting Corporation. Our office is located on the hilltop of Nurmid Hamlet, broadcasting on 2 different frequencies, 88.5 MHz and 89.5 MHz 24/7, with a transmitting power of 450 watt each transmitter. WWFM is a 100% locally owned radio station. PT Waves now offers 4G LTE. With one SIM card, you can call and text and use the internet. Affordable rates and packages perfect for your needs. All worry-free. Zero balance? No problem. You can still receive calls and texts. Communication has never been this easy. So take control with PT Waves now. Visit their Facebook page for more information. Palau Telecom. Get connected, get closer. Hello, Palau. This is DS Broadcasting Company. Come and do business with us. Other media businesses, you pay GRT or PGST. We pay all taxes and you pay nothing. We do business and pay later. Masulang. Are you tired of overflowing bins and irregular waste collection? WWF Waste Collection Company got you covered. We offer residential waste pickup for only $22 a month and commercial waste pickup for only $33 a month. Why choose us? We offer affordable rates, prompt and reliable services, and we are also able to curate our services to meet your needs. You can contact us at 488-2254, 775-1509 or 775-2765, or email us at bubblethewastecollectors@gmail.com. Let's work together for a cleaner and greener future. Tired of that city life? Looking for a place that's quiet at night? Well, look no further. Dia's apartments are now for rent. 1 and 2 bedrooms are available in the safety and security of the hilltop in Nurmid, located on the outskirts of Orior. Call 488-5771 to schedule a viewing today. Dia's Apartment, the right place for you.
Ali, ngariya malor udu subde de hatememel mera radio station. Madagulngit mamay gin masukaw. Makot, egdilu si aspren, eloya a cellphone mal open den wargaw. Eu aisen muk mungomur o ingrang e momrekor o ingrang. Etelat times ratal si se sayan ringi. Esen ringil either moya ka fax mora 4884420. Malub ke sendringi loya ka email mora WWFM Palau@gmail.com. Ega mama recorderingi erulia invoice sendringi le korkau ya uriul ega me harau. Ali malia moves loya de wargau le chospe eringi elo aisergau maloba ngania harmam raspedem ya ki call segi the number e mga do urgarau era ki bomrek mru raspedem ko mal sulang. WWFM is now accepting your business 24/7. Just simply call us at 488-5771 from 7:30 to 5 p.m. or 488-2177 or 775-0441 after working hours. Did you know that MBTV is now broadcasting on YouTube? Yes, sirree. Just type in DS Broadcasting Company, click it, and enjoy all shows. Don't forget to click on subscribe in order for us to stay on internet. Yes, MBTV on YouTube. Oi, sine. What do you mean, oi, sine? Oh, correct. Asahi Super Dry. Number 1. So smooth, so crispy, so fresh, and tastes good, man. In America, that's what we drink too. In PI, I tell you, pare, we drink it too because it's number 1. In Palau, we drink it too because you know why it's good with sashimi. It is sold throughout Palau. Akarakuchi Island Beer. Asahi Super Dry. Number 1. You're listening to station WWFM. Stay tuned for Fox News. Shot by a fellow soldier. I'm Chris Foster, Fox News. An active duty Army sergeant identified as the shooter at Fort Stewart, Georgia. Today, we're told all 5 soldiers who were shot are expected to survive. Brigadier General John Lubis of the 3rd Infantry Division says Sergeant Cornelius Radford is in custody after shooting 5 fellow. 2 were taken to a hospital in Savannah, Georgia. I know that his soldiers in the area that witnessed the shooting immediately and without hesitation tackled the soldier, subdued him, that allowed law enforcement to then take him into custody. The weapon used appears to be a handgun not issued by the military. General Lubis says Radford is in pretrial confinement awaiting a charging decision. The motive was not immediately clear. Jessica Rosenthal, Fox News. President Trump says he intends to meet soon with Russia's President Putin and Ukraine's President Zelensky together. The White House special envoy met with Putin today. And told us that during his debrief with Witkoff, and then he got a bunch of European leaders on the phone with Volodymyr Zelensky and communicated that this 3-person meeting, Trump, Putin, and Zelensky, could take place as soon as next week. Fox Peter Doocy at the White House. The president's threatening to double tariffs on imports from India to 50%, meantime, a sanction for buying Russian oil. State 3 of Texas State House Democrats staying out of state to prevent a vote on a new, more Republican-friendly congressional map. This isn't just some sort of stunt. Democratic National Committee Chairman Ken Martin there on Fox, calling the new map an illegal power grab by President Trump and Texas Governor Greg Abbott. Texas Republicans say the new districts better represent the state's voting population. America's listening to Fox News. Another senator wants a job closer to home. Tennessee Senator Marsha Blackburn officially launching her campaign for governor. We'll make Tennessee America's #1 job-creating, energy-producing powerhouse. Blackburn also praising President Trump in her video announcement, saying he'll need strong conservative governors as he continues to send power back to the states. The senator would become the first female governor in the volunteer state's history and will likely be a heavy favorite. Blackburn was just reelected to the Senate last November, so if elected governor, she could be in position to appoint her replacement. Fox's Ryan Schmelz, Senators Tubby Tuberville and Michael Bennett are running
for governor of their states next year. Ghana's defense and environmental ministers are among 8 people killed in a helicopter crash. It went off the radar during a flight from the capital Accra to the town of Obuasi. Also killed were other government officials, 3 members of the military, headed to an event to discourage illegal mining. Cause of the crash is under investigation. Ghana is the second most populous country in West Africa after Nigeria. There's a new study about the health effects of wildfires in and around Los Angeles in January. At least 31 people were killed in the Eaton and Palisades fire earlier this year, but a study published in the Journal of the American Medical Association suggests 440 more deaths in LA County the month after the flames ignited could reflect a combination of factors, including increased exposure to poor air quality and healthcare delays and interruptions. Researchers getting this number by comparing recorded deaths in the county between January 5th and February 1st to those in previous years, excluding 2020 through 2023 because of the COVID-19 pandemic, while the 2023 Maui fire was directly linked to more than 100 deaths. Similar research suggests the number of suicide and overdose deaths in the region the month of the fire doubled, and 1 in 5 were left with lung damage. Kristen Goodwin, Fox News. Stocks higher today. The Dow up 81, the S&P up 45, the Nasdaq up 252. I'm Chris Foster, Fox News.